Fáilte go Páirc díomhóra or ag Laois higher an seo go chlufa Ceathrú Ceannais faoi fiche Iomána chuig Luain is in Nirrenbaile Laois agus in na cuairteoirí Loch Garman agus trúna deas an seach tá sé gcuifer agus chuí a choró híomh lova deise go tíomh lova clé. Tás muid leis an Nirrenbaile agus leas Laoise is in na postí chobsiid tá fear fromaris na Dian O'Connor agus Evan Cassim mar lá chúlaí as cloch ban an chala. Mar lechúí lár agus captaí na Fórneas na chláirtí sinna Ón Murphy agus tíb Ón Murphy tá Donald Deegan ag cuaig agus Hugh Whelan ag an díomh sé. Rory Kavanagh agus Jack Kennedy tá lá na Páirce agus na tosíonn sin ag leas Laoise Tony Mahoney fear mór lordir ag an díomh dóiag agus a Cormac Byrne príomhnús go na fórinne agus fear tá gimmert in rád na síinte go chun dé Laoise Eisian I rimel na Carnoge in Yanti if the Cardeg lads Luain. The cuairteoirí agus Loch Garman agus a couple cluife imíoch an seo agus imir go na Gaillimh seo chama tá ní bhíon clufií baile ag Gailis go marta seo. Idir na postí tá Paddy Quigley mar lá chulaí Niall Furlong a bhí ausrob agus í se a bheachtas agus dimir faoi fiche im blion Chicate agus Kieran Doyle in Gandíomh sé dahas slát. Lá na Páirce tá Dorn Daly O'Toole ag ifir hocht agus Ronan Shannon ifir ní Jack Nolan ag dóiag agus Tom Dempsey ag de ag gimar chama agus Podge Doyle anan eicilech go dtí se a bheachtas lántas atá Sean O'Brien agus Rian Doran tá Gandhi ifir cúdéic. Mar sin siad na Fórne agus réitear an trúnis na fear Chialdaris na Brian Kearney agus Brian Kearney tá a bhain na fadóige agus a tíblíine tá Matthew Redmond as Kildare chama agus Kevin McDonald as Blochlia chama mar sin siad na réiteoirí agus béon numa ciúnar sanin seo Bortíhóra I go hálainn ar fáil cínar clufa pelle ar bon an seo an deir seachtain agus Blochlia bógach gunne an lú ach mar vín go honún an far go hálainn fecinn sib. Vín le banisteach a Laois sin céir ógeach a thucan iran. Ach sló be go mábáilisteach ach ar tíine me cínta breanú ar glufa seo ar YouTube TG card an clufa Ceathrú Ceannais eile ar fáil chuoib chama agus í bháile tuairtáid a chéad chunne. Ach an dáir an mór barc an taobh sós tinta agus í líon imi faoin seo bhí sé glíonmhar níos túisceach í líon mar a bhí ach be nu me ciúna sein ar dús agus an sin. Or an na bhíon agus an sin cafarsteach an slitter. Táhaint meas na clufií le Ceannais fééis ar bon an teat an jogan agus gaiidegus Blochlia hana hain ustin sin céhheits lo feice mulin a chu dús be nu me ciúna sein agus an sin leanna or an na bhíon. We ask you to stand for a minute silence in memory of Donald Deegan of the Tráchtaire which passed away recently. The one was 150 of GAA, served as early board chairman in the mid-2000s, the lifetime support of GAA. We offer our sincerest condolences to his family, including his two grandsons staying here today, and his friends at this difficult time. Iomána. Please remain standing for our Lord and King. Dre mar sin go chlufa Ceathrú Ceannais Iomána chuig Luain
agus Loch Garman leishingaí sa géadla agus tá sé súnta cumá agus as le bantamach mar deime sa Fulfil Laighean gal agus bloclia rumpú na fórne a rús an dáchla fa Ceathrú Ceannais sin agus tam se se caiite bloclia iarú bháile agus nu daine súla sfatína súgamach Loch Garman bein níosá ná Luain chuir stasta glufa seo Luain neartta go le taithí agus simú gneacha ó Murphy isteach go lána Páirc Jack Kennedy a bhí gimmar sa cúlia i míisteach mar chulia mar sin arúbeg den Cluiche tá sé gur tús má bhacab a gcuine na Gaoithe seo agus siada Murphy tar faoi útí sin aige tá sí sin glóta mar scór an tús ar fad agus in chéad scór fáte glas Luain be sé sás go mála sé dús sin agus sé díach mí sér mar cosintúir sem leis siada cúlbáda le Garman Paddy Quigley habal fada stach fada Dempsey briste síos go deas go Dempsey go héin bhil se an scór am sníl agus cosintráid an tam sin na Q-wheelan troch fast mí sus an éir agus Dorn Daly ó túla gin Ceantin fi go sus Ceantin dó Dempsey a Dempsey níos tíbiste má idir scho tíbiste go Cassan de go má agus an chosa de Gavin Cassan ítach ar fad ag lán cholaí Luain chlochháil an cháile agus well Luain blianta le fear sa glub sin mar lán cholaí Darren Marin bhí seán agus tá fear ógailin se Evan Cassan i mí snap an lán cholaí an chosa de go se le cúlbáid Luain Díon O'Connor but is ceán fada with Gansey fear Luain tarní níos a réitor agus an bise grúta sus agus puci sus isteach an lántasach se Sean O'Brien chuníiste ag O'Brien go deasach ní méid an cúna agus cai se gal himpeall le Bert gan na cosintóirí O'Brien fósa gimar leis bhfuil sí sin aige níl agus in chéceán chuirmú ag Loch Garmanach tús bríomhar leis a gofa se hána hain agus Luain geor gan seo agus pas ítach sinnach áidir loba chuineala gimocht agus fáte glas Loch Garman Gramú bra Ferrelton sinnach Loch Garman an scór am siún seo Jack Nolan tá sí sin builte ardach an ceantin na múige mar sin péidir chuirmú ag Loch Garman go dtí seo agus tá sé mar leishingaí sin Fidhórig dig is dóé go Luain Patrick O'Callaghan agus Tony Mahaniach ní roiile bhéon puc bach tar fós Tinta go hálaí an tamsin go Murphy pucí suas agus smachtaí go deas aige Cassan inis pasa gear an treag Luain ní na ceantin ítach Jack Kennedy faoi bhrú tugur sé sin siar hí sé sin anhhail gunne bhlá lia ceantin pucí suas ag Dempsey feicealach I O'Brien chuir sé ceanna mú ach na fórne chó scór agus in chéad scór fáte ag Loch Garman agus cean deas fáte go lántasach Sean O'Brien agus in réitir duna cinnú nach chuil cháiste ar a barc agus gahan we're cool Snéich an grúte fós an seo ag Luain an bucamach agus mar dearmad tá fidhór an seo tá go má tamsin agus an taonnach ag Mahany bhfuil puc sé aige níl ach tá slitar aige agus sin rud is tábhachtaí Donald Deegan ceann sin léite ag lán cholaí Loch Garman agus na Niall Furlong Niall anhá mar bhinúir chamá Jack Nolan ceann sin aistí isteach go deas aige lámh san air grúta an uair seo ag Doran a casa bí ceach amach sa scór aige ach níl bhíonn sé chulairt ceart Seachas an críoch agus a díor dálaí ag Jack Dolan ítach an cosintar mór líonna faoíoch Loch Garman héis cúpla seans a múh a cumanis sa gé cúpla númed Rásta sinán agus Rory Kavanagh ag Earl Cheese ar siteach ag grúte le chruúil ag chlé Charlie Mooney has na georan seach Loch Garman tí hir go Dorn Daly ó túlach i buchas ús ar a dáíocht tá leabháidir lá na parce lá na parcí sin fáte ag Ronan Shannon Friendly Seamus ceann sin pucí suas go Murphy chuir se ceann glóta isteach sa spás gafaite go deas ag Cormac Byrne siad a príomh níos go na fórne agus Byrne tíbiste go na postaí siad go deas ag Cormac Byrne agus a gimar go má in gandí sinseir Luain agus a tosaí go má seo in gandí fifiche Dún hí mar sin agus Luain bhaid níos clína ciúil go dtí seo
agus Charlie Mooney a hócas in Ceannais go Loch Garman. Nor sa meis here in Tráchtaire Laois which dan in Ceannais a Iomána be ceacamach agus he picas us in Tráchtaire Donald Deegan. It's the Cluiche. Cormac Dasig Laois Gadisha. Tony Mahoney gin Ceannais a ficas us Tinta Gadas notion ag Patrick O'Callaghan. Chétang will ord gamach Tinta Gadas and Shin. Agus will score Podge Doyle. No shit. Justin Duggan the thon. Ach in Ceannais kick on the move ag Lads Laoise. Smachting Gadas ag Justin Duggan. Ach New Irish Eva Crean. Hol Sassin a glance us to Omar Feich. To he said Luna again Ceannais ficas us agus Colin Carley Gary ficas us go Loch Garman. Da hosach. Agus Matty Redmond in Ceannais. Kildara. Rocker puck shots of his own go Lads Laoise. Agus Omar Murphy. Captain the four in the Hocus in Ceannais. Count all in Butsa Chamaige, Stachas Row Byrne. Ach, Kieran Doyle da here in Chin Lashane. I'm again Ceannais Stachas Spórt. Ryan Doran is Chin. Conor Mortimer, a gear Green Machinags. He fought to Ashik Mhórdha, fought to Ashik Doran. Agus Doran baited it, get a pass the horse. You're pass Green, Agus Donach Carroll, Aglan Suska, Laois, Ross Deegan. Agus Amach Heinz Lads Laois and Chuck. Jack Kennedy, Les Spórt exam. Deegan for Ruach, it's at the Gamag Ross. Asha Kennedy, Cormac Dassin, Chuck Lads Laois, come on, squeeze the Gamag fair. Loch Garman, Ronan Shannon. Agus puck service on Cluiche. Agus puck service on. Agus one more feet Ceannais and Gan Choga. Agus Laois sauce to go Gwyn the Gleiche. Ní sí choláid is a bhí sí cúpla túsach le fech. Tá sí cuiasach láidir. Agus náid a dóna náid a hían. Agus swachaich an sasag in sin. An Ilan te ghevar óg an Hansi ifir a sé Laoise. Nach tá Ceannais Costa go mar híad nó a clé. Down the Ceann Cúnamúd, sí cína múg Loch Garman, Péidir Cúnamúd Lads Laoise. Paddy Quigley, Toggle puck amach Tincha, Georg Furlong. Niall Kieran Doyle, New Kate will lead to a Doyle Tincha dash, Father Gould Butter. Agus Acra Spás amach with Quigley Matter Gerald Father. Shna Yincha. Come on a loose Kinchin K. Rosie. Grutenshire Tom Dempsey. And in fear. Lauren Loch Gursi Iomána, Loch Garman need a passion, Crean at Dempsey. Daily O'Toole here in Glan Sus, fought it Corey Rinish. Just in the posty. Which on the phone you go score. Neil. Herikinamu. Eg Loch Garman gan Cárthach 8 numad. Come on. The Lois continues come on Cárthach. Eg Tom Dempsey. Took a Kieran Doyle sheer in Ganchin if it was. Doyle, you're a das, machtig dasig. Doran Daly O'Toole. Kieran Spórt, I'm sure Tiva Mugger Ryan Dornach. Burtonish, Craso, Gramu Das, Conor Mortimer. It's Camras after Murphy. And come on, Ed, hook Shane Yukam and Thompson. And he's well filled into Ed. Colin Carley needs the rater. Tan Stitter Keklor, Eg Loch Garman. And gets puck shots face Aku. Agus Jack Nolan. Can't talk his big Sean O'Brien. A draw Colin Carley at a TV. Could you count a move? Russian Dion O'Connor's Trimid. Glorious the field nach been a club. It says Trimid Marquette Talruri cabinet on the parquet. Murphy, it's the Cluiche. Come on, Elafi, really buntished it. Eg Laois. Agus no sure Rory Cabinet. Like a club school but O'Connor. Puck Sieg Laois. Fosen nod to Dochan Keen. Scoring Ceathrú Murphy. Agus Byrne.
Similar to your Feen Concha, no Mulisha Ishil, Bulisha Ishil Kakagori. Smartin and the Human and Thompson going Delaney. Clantis Osig Ryan Donoghue. What she called to that, she Cormac Byrne. Gramu Das Ferrell to Laois to Byrne. Agus fought to that, she fairly shot Titin Chachna. On Delaney. Pulse Tivlina, guess which had non-score. I'm sure I shove Gamamar score for you. Kirk Pluck Colleen Tuck, he fought to that, Loch Garman to the Gazasaku. Ronan Shannon Nish, Horchin Keen. Tang with Zasik, Sean O'Brien to Sheffrey, Rue Domanta. O'Brien let pass Love, you should begging to here and Tom Sugar Shannon. Match on the Love, you shan't Hul Bazit. Asher O'Brien, pass Nick Gore, Loch Garman. Be careful with your host score Nishik, Jack Nolan, August Tall Fieta. Obercrua Shin, Zailo Fieta. Come Bish the Shees, no shot. Charlie Mooney to the Gama. And the Hummelhines Doyle, Podge Rabishamach Valla, Carly Haragulin, Meshi Sofada, Nive O'Connor, so she called to get. Pokeriket needs a racer. And guess become a Pokamach for you, need a head, tough for you. And guess we shouldn't take a good Dion O'Connor. She all her Sasson, Husmuga Hummon, the Hugo Madisasna. I'm not sure I'm button on a fixture to the Garta. There's a racer, didn't keen to go at the Gart. So it's a Stachel Garman Conyorb. A third for the Chancellor. I guess has to get a hooking, could have moved up to Páirc and score a coup. Can't see the Shasta Love. Customer piece of Mati hero. And there's a Gossa, she shinish stack, be careful Gossa. A go on the lane after she roll yard. And goes quickly, Hall Love, Shagadas, can check on Father. Come on, Lois gets into Gadasig. Donnacha Carolyn. Rory Kavanagh, Costa. Cruz Boss Rohain. It's Joe Duggan. Goffert is again. Ceannais, Gadasig, Justin Duggan. Nish, which should not pass her to Keen. Tashi fought and tried Cormac Byrne. Cormac Law did it. Cruz Boss Rohain. In country, we move it. Croatia and chance Gadasig in Leslie. Quickly, Haynes Gore in their shot. It's Ronan Shannon. Shannon's not right aimed in it. Loch Garman. Agus Imishi Shin. Agus Shiu Khan and Moo. Lads Loch Garman. O'Connor. Sinotsta, Tony Mahoney. Far more Haynes Loch Garman, Charlie Rourke. To Gadas O'Brien. Goffo to Gadas. Agus score to Gadas on score foul. Agus nach Shimplin with that. Ma Churn Stitter start love and again Dul Cheese. Jack Kennedy, Imi Sheeran, give her Shri and the Chile. O'Brien, nach Einrod Mahat Adente, Loch Garman. Sean O'Brien, Tahesha Rohu. Agus she Michan King, There's a glyph. He's seen him at Dick. She machas Love Dempsey for Dash again. It's a Spórt Dempsey shot. Fortig is Goffert is near east. It does a Garman. The Lantas Radu Shotanish. We can't make double score and shine. August Tall. August scoring the Dassa. Another shot. Colin Carley. August Tom Dempsey gocht on the Bishop Riechma. August Todd Cartinish Loch Garman or Cluiche. Jabukama Fada. Murphy, bullish session, Kyon Fada. Strassa going Yalta, Duggan Bug here. Nirusha and Rossishin. Angus Puck Strassa face on. Good lads, Loch Garman. Ryan Donoghue Nishagus. Yards Bosch again. O'Brien a Bugga Wisha. Took Shastach in the show. Come on, squeeze to Chin O'Brien for shot. See the Stach of the law of Vas Comalesh. Ronan Shannon. Sassnag is Loch Garman Guskil Sus Rudi. Ryan Doran. Ger Cossi even another Clay Cossins wanted the Mortimer. Chos did the Mortimer. Nina Hula fought Fossage. Agus Kaffer Stach and Shitterach. Chos did the fair.
Cam Ross and Chin and Anzi with the door. He's a Huller Cárthach. You were more on cool than Chin. Yeah, ball the seeds. Cat a dough. Queenie will Loch Garman Gimmertle. Ceannais a Gaedach ní teach a láide sin ach súnta sa mar sin. Listen. Scrum Rovrische, ag bristeach fada le Charlie Mooney. Tá sé hénsás leis agus tá sí harnsastan. Cúige dó. Agus Carr let it score in the Fataku. Go Loch Garman. O'Connor took a shot. Hafad is a fade lesh. Thank Conscion, a law of Charlie Rourke. Agus Ian Liachulnish, Loch Garman, Tuggle Canas, Fotze, Carly. Carly Casa Haven of a clay, a Gasa she shouldn't teach the pusty. Casa she yesh. Can I catch the Vignier spots again? Cadlish Nish. A shot. Ibru Machmar, Nina Gaidi Logal Fada. To Jack Kennedy at the session Costa Shear. Agus Keats pucks here and Chinawa need the rater. Come on, squeeze go on. Agus puck shots of his own go. Laoise Tain, agus Chuncher on Murphy. The old Sasson is going to hold Lydie Egg Loch Garman. Has to score in a show Les Laoise. In a tangle Shanintach, which he fought to Ashig, Rory Kavanagh. Hugh Whelan here in Chingiri Ficusosach. It is Loch Garman, Grothtal and Visha. And get that Nyart spots to Vishish. That Joe, Joe and Hookashi. Goffert to Sanerica. Zakotega Mortimer Hurway. Costage at East. Connor Mortimer, Hussins. Nina Shitter fought to Ashig. Tenta Gadas and Thompson Deegan. Agus Nish Bates Deegan and Rudky to Hrone Sugar Les Laoise. Stachto Lina Lontas Bishashi. From the Hog Bishashi burn from Rita Rogurjana on Delaney fall. August fair Loch Garman. Colin Carly Chapin in Chin Gertie. Where's the shot? Where's the Glegan again? Corlish Cantlish. Look at Uskli Kakliorni, my one to road, my one to eat that. Got to fork Ogal. Agus this puck saver song is beidir. Good your Paddy quickly from the busting shot if it fick don't shin fick and jaba. It's here sus. Shan Dara Ryan, go Loch Garman. Agus this point of Carly Montagesh, two small vegel to go for shot for score. Agus is good go to Shalda Shah Samer Delton. Rachel Sausage and Gotcha Toki. Ninanyach. Kurtu Schlitter Tom in Ish, because cool body one, cool body, O'Connor go quickly. It's near Hanga quickly, she gone in Intach, Mashin. Zersha Friedish, Nungosha, Peter Gjor, and Peter Stas Boss. Bertru Kerku Cheshire Loch Garman Shin took a Shasta Gawnel. And Ursha. It's Joe Nolan. Conscion Leitzig for Laoise. Kunish to Gadas and Thompson. Egg Ross Deegan. After Ross. Get down the Laighean. Whelan. Cashal Fadach. Even Chimaka lads Laoise. That's not Hunchite. That's not that. Imner Semesh here in Chin Loch Garman. Kieran Doyle, Captain of California. Guess the goose out. Paddy quickly go on. Shot. Mangus Nyat Bosch. Osahor. Quickly got Bulla, and because she's in her, and Corson's are some but she's a counter to which she got us in there. Neil after she fought to Loch Garman. Tarnia he'll love a clay. And there's Ryan Doran, Emu. And the hand to Loch Garman kept because she that's a goal of Nirach. Shansma Crohia, Egg Loch Garman, because do such a cool but a man chin mar. On Chamach Corson's are some mesh via Igluish and Chin Donald Deegan. I can score Tastanish on the ball. Bisharish Grusik Dempsey after Shahisha Laois in the Irish country for Casus. Corey Ryan Gershon Flickach and Keen, but she from Brat.
Páirc Doyle gur fic sus fáte Doyle tá chance a húlan tre Páirc Doyle tá Brian Tivistiro an pass fáte agus tá sáil jet agus imi mú ag Doyle agus Dion O'Connor is in the house a fad hain Shamaka Craobh agus stop se cool cínte a bechec ba si Ceathrú fiad ag Páirc Doyle mar sin ráhans ag Loch Garman le númad agus ní bhuair Ceathrú up agus dinama fácís a géad le Déitach an bhearna bheith wad ní smún Concha isteach ag Doyle isteach a dro Páirc Doyle an uair Páirc an cumán cáilte aige an the bhróg a héinse agus Evan Cassin an Concha fiúcha suas but Clamú scuite go má tá sí fáte an núna tí le Dar Ryan siar fáda le Shannon slash game dasig Shannon riile buntas ag Shannon ach ní net scór gata go as go puck sír ach cínte Loch Garman ag Ceannais ar a glufa seo ach ní tá agad Ceannais ach lá an scór méid sin mar churach seo cheiricín na trip agus tá Colin Carley réile heisteach agus Dar Ryan a fágal se sin ag chéadí os ceapainnig Sean O'Brien ar fuc sír rééis dina cínta bhfuil Colin Carley cecha leor mar sin lántas Loch Garman Péidir fáte go ón Nimmerts sin ag chéad puc sír aige héis númad is fiche se cheiricín nach tub agus an ceann sin chud mú aige mar sin 8 mú Loch Garman nach chun dúisteach an dáchúil déit a bhacu nach tótí dó cara go sin fáte tá cro omlan ar a scéal agus as is 3 mú go sin pugus sus ag Páirc Doyle nó seo Doyle fáte go Brian is chu se an puck tá puck sír aige Is a fós cúpéidir cuiinear chúl agus tá sí fáte aige is thóg se cúpa cos game sa mreis ná bhí rial na buntas aige agus Sean O'Brien chuil se chomán agus bisú chomán ach bhí dhéidir hir háilt an cúl fáte agus nítar nach sé tíocht agus beidir buich Evan Cassin seo cárta buí agus an bhearna osclínis idir na fóne cárta buí fáte ag Evan Cassin That's not really puck here again. O'Brien a hook go leor crush came and sin hí sin. Ach mai tol dron choúintí Ibn Charits. Lí sin is agus Dacroftí Old World Cup leis puck amach. Má Nolan Nursin sciúpi rístig Páirc Doyle ach Kate Sangwell. Dorn is in a gamag is Clufa Maimini agus í seo. Ach an country puts Aaron Tivlin aige. Nach an rá scór fáte Cluiche agus ar an gona rí láideach ní seach a láidir sin nach scór na eile fáte acu agus go beidir Cormac Byrne cíach ar lína leatha such mar níocha ceanú péidirteach na ró agus se de morfín seo is a buc seasa agus anna cón sa meachchad chéan áha dar cean Níor sí go agus an ceann idirreatrabach sí pugus os ríist ag Ronan Shannon agus cínte a Breathnach Páirc Loch Garman ag Ceannais agus puc seas eile bheits an seacu. Agus Jack Nolan bachar Ceathrú. Tucha sé héine. Agus é fear go hálinn seo go chóirsaí Iomána. Ceann is fáte leis an seo ag Lisa Banner a mrú tub agus brú daman tal as Loch Garman gan amú fér ag Sean O'Brien an sin. Agus a fearlíise ar a talis na Hugh Whelan. Dala sé ceann pasna geara. O'Brien ríis gurn ceann a chuirteach na lá fáte again. Ní féile Evan Cassin mór in leis but ar chóirta buí. O'Brien tasna chúl. Will she fáte Dempsey? Tá sí fáte agus é bhí seasa gúil ag Tom Dempsey. Lena bhróg go tam seo a crothíe ag Sean O'Brien. Agus an ús scór pelle hín sin seachas eile éar deile. Agus tháinig sé ar fad an gramú láide féilte ag Sean O'Brien. Agus an rathairn an troi Hugh Whelan. Níor tad mí leis an gramú le bheith féilte go Sean O'Brien
Ach, Ceathrú Shelve, Tíad na Láimh agus níoch Evan Cassan tá dhéana. A bhí sé tá sé chóir a buí. Agus gafa a snéir Dempsey. Agus í siúil go líon. Dó a cúig le náide dó. Agus chrúd na menis cinnach an teag leas Laoise. A tá siad le fannacht sa glufiise. Whelan. It's on Tíblínach. Cymryd yn TF Suas gyda'r Laoise, cael farc ogol. Agus, wel, teintjes yn oed, nach limmer sy'n mesio gwaith, dag cynnes yn y gwlbodach. Dodach Carol. Ni Finton. Wyn Raha, y grwth ar puck sir yn sy'n. Murphy, le cion fada. Un y ffyr war sy'n sy'n grwth ar Shelve. Ach, da puck sir grwth sy'n tamsio gros digan. Agus cionnta tasta go dóit in seo leas Laoise bhar na leidú go bheith gan. Agus an chéad chance ag Cormac Byrne ó Foxír. Agus, wel, chur, Sean O'Brien can amúch. Byrne, got him on Chrín, gets in country fought to Cormac. You're sorry. Good amara, good slurgan, agus clapped it to Chinnig Yachama. Con Chinnig is paid a fought again in Nimmert, or Con Focuseer, agus Con Nimmert. Cashit, Nis Mushel of Hostach net hope to the Gamag Murphy. Cashin Villorn, Hama, Galasli Shish to called to get. For Tirash, get called to each to get. Agus Sean O'Brien, Cholor to Gabriel Macho. And Tamsho, Jack Nolan, ta fair TV still over, Hogan pass. Ceathrú Shanta Hul, Tolka Shafinse, agus Nolan and that down the point. To Shayla Nolan to see. See them a Focky, Colleague McNuman, the roll, Gambesha and Hama. Cassan, all Gar. Agus Kennedy, a plan machs Lavach to check. We real the Buntash to go. Faces a leash, score and shoot. Peter paid it. Slamilla Haman. Duggan, Krogan on the law, Vachan Conscion, Datig, Charlie Mooney, Charlie Rolchan Keane. And pass the Sar, August. Tangle should come on. Duggan's in the map, tab on the Shittershin. Top spin in the gunshot, Fotic Jack Kennedy. Kennedy, Fotic Byrne, there's Cormac. Piece of man goal to real buntish to Egg Cormac Byrne. Want to see Shinegish and score legal as Laoise gets tall on over Gentic Byrne and Thompson. And go score Vitastel. Agus Cahish at Nis Mushel of Herculantas at Laoise. Chasha go Holland should be in the buntish they get. A Chamanish and first hand score. Gjor Hinchit Chafala Corey Ryan. Dunahoo. Just going to East. O'Brien, Linda Love and Tamer Fad. Agus a fartíh still. Agus a Wishay. Charlie Rourke. Ach, ní chéad tangolín take Charlie agus tálas beidir go bhfuair sean puck sir. Here's been a tackle in a second. Chance Ellen ag Sean O'Brien. Hína dó fátige. Agus ceann is go bhaith ag Sean O'Brien. Ní cheicmach stróghaleidir agus númad fácein. Dó seachta ná a cead bheith cháin mai in leis. Agus í hin seoltaige. Mas na bharna médí rístige. Troch fast rísteach na tosia. Agus Ceathrú. Loch Garman couple score shoot. So Laoise Haman you've got a shimmer commerce is goride.
Fosig Doyle amach fada Nolan. Jack a tógadach a dama agus Wursha and Scorshin foot. Near on. Ach millimeter free hit it. Every 20 Mahoney set to that Shedach. You will listen Kirk come on them shoot. Do hochla nod the card. Ronumet Gam Kuta Gertian Martian. Ronumet Foster number 10. Conscian loves an Eric Mahoney to she sits machas a love and Tamer Fod. Shell Carly. Tapaj Doyle Tivish Turo. In a pass Har all the Bertze. A main score. She shouldn't cost a heave of a desha. Agus an tála Laois gwil digging Craobh ag lads Loch Garman. Mar feet to Tinchiwai in Céadthú. Conscian a draw Ross Deegan. Ach she smachtia ag on Delaney ach Tinchi Machar and Tivline. Agus mat session a tála woods. Ceathrú momentum a Craobh in Eichlafe. Garman dachin no Georg. Ja, die logorie smachte be agus slachte be ver ganshin. Agus puk shas vis on go Laois. Ach do hochla no car kunnu go mer no do is. Jenu med the merchant. Tony Mahoney host Ceannais and Gan Chogalach. My friend was stacht nie more in the stundchen in Laoise. Him nor semneshig Loch Garman Tamer Fod. Conscian Bulta ag Mahoney. Ach, beis again love a clay, agus for real. Cherikeen could move Laois. Cherikeen fought to come martian 8 iirecht their score. Ceathrú mat agus well. Ní hinna ron in Eichlafe. Set come on, Shinnig Donach Carolyn. Hinna agus march for cousins come on. Ní hinna not space go on Zacracht Yaku. Bishishin Grúti will o Callahan namrul kizin lesh. Fought a can force game 8 agus well. Ta fell Tivkeens. Ach, now was never. Duggan free through Damanta. Which an on score am Shunin. Agus he shin it for Elish. Chukin Craobh. Agus shin Laham a Shrishten. Agus Haharag will look Garman. Comfort to come out. Ach well staach on the Shumry Fish is in cool Fotig Sean O'Brien agus in Darnell can Fotig Tom Dempsey agus Keelan Chin Gwynna Courtary Chunkeen ag Lahama agus in score tán ag Lahama Loch Garman do hocht Laois not a cat. Tish the girl Tusma Vakup a Gwynna Guihin shot agus shada Murphy Turfui Uchi Shinege Toshi Shin Gloats mar score on Tusa Fad Dempsey Fekelach O'Brien, Chushakanamu, after the Fornia, Ho score, is a case score for Egg Loch Garman. Condas for Tigadas O'Brien. Gaffo Tigadas, Saga score, Tigadas again, on score for Nish Husha and poked up Puck Sirike. Nish Fos Kupeja Queen or Hul, August Hushi fought again. Nish Hocha Cup of Kush games some Nish. Now, for to be O'Brien, Tasna Hul. Which he fought Dempsey, Toshi fought against him, he shot a goal, like Tom Dempsey. There's Cormac, piece of on goal to real buntish to Egg Cormac Byrne. Want to see Shinnegish and score legal as Laois, agus tá on over Dentic Byrne and Thompson. Agus Jack a Togalach a dama, agus Wursha and Scorshin foot. Near on. Ach millimeter free hit it.
fi raid an Sean Dahi of him to Kirash Feckin with school. Undi at a light the want and take Leslie Connor Heaton. So he's taking hands even need to Tassin Splan Quope, Tassin Luddikin Tope. And goes to Cluffa Ella. Ain't of Gamavi Kilhunya. Well, a wad Keen. Eddie Wally. You thought go look on a wad Keen after should piece of Machin Keen and lads. Leisha gets testing score on the Bala. Tonga Yakub Sadarda. Tassin Scorny, and Scorny, Skip Yakub first at counts gate that. We should start that, Feckin Malin. Ryan Doran, Hoficusus. Mortimer's in the Gamag, Gadisha, Cush came to measure again. I guess Puck's here and shot. They go Murphy. Couple of score Leash, Fesha the Dash to go fit. Go hard as you can Leash shot. Shit. Nismo score on the Amshu, Stachalova. Charlie Rourke, Kainty Kyonchin, Rourke Fivru, Tom Pass, Emi Way, Tishi Puki Susadish again. And guess she fought to Dash Glass Leash, is a Gimmer Pidgilla. He's moved Funya Sadar, that couple of Kush game talking, Jack Kennedy. And he's a fair going rate service shot. Curum and Dahiev. And guess Puck Survey song, good luck Garman. And Jack Nolan, Hooks and Kyonchin. Don't hochlan on the car, maar ze hebben Cluffe. Ja, kan de shell, Carrie kan de shell. Wel wie kan gewoon je de wad gaan kien, als kan veel prinsen gaan kien de Laois. Als een houdelijke match dat Galje, Rocklees kan gewoon je. Zijn about die Laighean. En Loch Garman low, wel maar daar Daganaru het bij, en Kyonchin attached. Angus zet de macht een cool board up, dus je mag wat de podge toil. Titty with Podge Doyle gave it. I let you Doriot, go because can took you Chama. Come on the Luska and pass to Kishir. Fadla Nolan to Taki Keen. And will she get top? I guess she hey and Hoga pucks here. Fishy, I guess Lancha Susan Ymerts, I guess Hushan Conchin Arson Saston. Mortimer, Hussin sent against the gate, Lella Fair Toe. Whelan. Sitting Rory Cavan Shin. We're in the buntash to get in our submission Shin. Loch Garman pulled the Shifi Hlugged. Delaney, which had non score, I'm sure shot. And in year, I guess Laighean take. And Delaney. Sheu Kyon Fad could move Eglas Leisha. I thought it's Loch Garman, the Gimmer claim nurse mesh. Cousin nurse mesh, Agus. Leisha Gimmer cousin Resh, Agus Kazisha. It's Las Leisha at top on Chundchur's move. Coaching fought to Carley. Coaching Stachatro, Sean O'Brien. Cassin free route at the wide side, Cassin Orshan. Force O'Brien Gimalesh. Bishan Chietso Nolan. Haas score Fecki into Dorda. August and Pedicup fought to Jack Nolan. August Hookin Erfad fought to. O'Connor Joe Breathnach. Doran Daly O'Toolas, come and leave with Lisa Hoficusus. Smachty Gadas again. Agus Kieran Doyle, Cian Fadagus. The Guidey Low Har Cleggan, O Murphy Gominic, Sean O'Brien, Shira Heinchach Falla, Carley, Titty Way, Fatidashig, O'Brien, Nurshot, Rory Cavendish, Tinchin again, Lears Ficusus, Murphy Ahanon. The Bulkini, the Rukanisha. Gominic is it Loch Garman, and Contra Gutek Murphy. And pass Ceathrú, because so say Connor Heaton. And he called take Connor, Nolan East, which had on the Siu Conall, and Ursha on the Humon. Neil Kyonchin, Crean, Aikon Day, Kudamu, Egg Loch Garman. But it's another cat. Stegan im stach par Lawn tas aniske Leslie Shachdan Lawn Khuli ag Loch Garman shach varis gul bore. Kyonchin don chirach tas ein shach van Ryan Donahue. Angus Donahue Holchin Keen. Fortunur shot ag Donald Deegan Murphy which a non-rookie to her hoch ni lein den a hori stinchinaku. Angus ni pass ma shin go Murphy. Itu sugam rookie tifu ag Leash to Dorda. Kadish O'Neill and Scale Kinataku. She here Numed.
agus an scónaí ar fad fáilte Loch Garman sa dála. Class mar sin go Loch Garman. Ceannas agus basically neighbor sin go les Laoise. Rís puci sús ag Loch Garman. Agus sé ná hit amach sitar chus an áide. Fósa céach Lois. Agus bheit se mar scór glóte. Tá Carly fósa céach beidir se cuatú cool. Fósa céach tá fertíhiste sin Sean O'Brien. Ach níor an pass Crean agus béidir neomh go bantaiste faoire. Ach an Lois agus cuacht a bhí lads Loch Garman an sin. Sheetsies an lár a fad. Dro Mahony haint a cean seo. Bisha sí, fátan seo dígan. Ross Rolch an Keane, ula chéad scór Starla Cluiche. Tá. Agus a chéad scór. Fátig fair. An dat slot Cluiche. Quigley mar sin. Ní sár an tam seo gitanta go ma. Dígan gyrn cean figus sús. Ross an uair seo. Tony Mahony is chéad sangwal. Tony figus sús. Tony did a gama. Shell of fátige. Which an score am siúd seo. Níl tá cean sin múid. Agus seachtú ceannach. Beganí ní sár glas Laoise. Beis simúil an rúis siad sús a gama ben mar tá siad fósa gimmart le cosandar sam neis. Agus níl se gaibhrí rob. Grúte go das ag Cavanagh. Chéad tangwal agus dearnach cumán sin a rúí Cavanagh prabashí seo. Is Ro Delaney, which he fought a toshi fought to go on Delaney. She's Casa. Angus Green guard, come on, nach Dean Chakrin. Mission seeking, Escosadak and Shamu Leash. I had a light. Couple of Crohiak was on the detail Stachan shot. Golas Loch Garman. As if the Ficky Carrivis Stachan. Adam O'Connell Byrne. And that's Ryan Doran. Oh, Goffert is in there, go hauling and Thompson. Ag Tom Dempsey. Dempsey, Ceathrú. Ronan Shannon. Tá cool and sugar Loch Garman the wheel. Tá friede. Angus in come on dinta a hitchin door. Agus fad no tal no stas a goal ag fairnlíh Seamus. Agus Chiappanish go binshin see a Dale and on the Cuig. Ach an goal san Eric Dempsey. Glót ar fad. Justin Duggan giving conscious for Casus Harish Emerson Mesh here and shit. Doyle. Agus Chiappa go chanam and Ishag Leash. Yeta for the Nis Mass and Natasha. And Rouge at Suas agus better chance than the Hogal. Colin like Leroy's Don Cherach and Lev and Chile Connor Mortimer. And gets a session. Heish Achlef Vega. Kimach Lesh. Called Sige. And gets Tom Dempsey Nish. A Chron chance there noch. Ní sin puchas ar géad aige. Se Kennedy gin country puchas Murphy. Nuair seo isteach Joe Ross Deegan. Tabba sigus béis mar seantaigh Rossi seo puchas. Se bulteir tíomh líne. Agus bhfuil sí sin sin anscór fad. When you're more row eige after faoi. Sin scór ionintach ar fad. Agus paid a fáte ag Ross Deegan sa dála. Rís an éascacht go leas Loch Garman. Pucamach georgs in sin a fada a gunne na Gríche. Murphy a fuchas sús. Hugh Whelan in shot. Conor Heaton to the Gama. Joe Justin Duggan. Duggan. So the Queen or Hool, a couple of cush games to mesh. We real buntish the calculator get. So come sheer piece of ma. I'm getting him pucks here. Seska. I guess you could burn the mach. Chalish Gauge Hoga. See it. The nod to Shay. Bhean a guscailt agus le Garman fá fiúile under the Iliana.
Cormac Byrne, Donald Gimmert. Gurn Joseph O'Donoghue in the Ceachtaine. Cianchin Bultige, agus tá sí stiga na posti, score má aige. Agus an díal san tosíonn seo ag Loch Garman. Agus sí de bant amach, Tom Dempsey. For cool a géad le. Agus ifir fiche dó agus isteach. And Jar Ryan agus isteach. Luas a géad le chama mar onodí follow. Timna Cartas dar agus gad moran. Aru a crunna him rochoride. Nine furlong. Ronan Shannon. Called to get a Lawrence and Doyle. To take him off at Ashik Shannon. It's a Lewis free. He can't come score again. Murphy did him up. She shook a counter toch. Because didn't take him on a long Hoolinchin. Naz Leisha. To take a Jessica Thompson. Evan Casson. To look at Carol. Block on Ma. Is he Sean O'Brien? Agus Jordan Daly O'Toole. And Ursha Jack for Jack Nolan. Will Connell get. Tá shaking foot again. Agus pass asig Jordan Daly O'Toole chama. So Rita Chris stopped as nimmert. No monkeys again foul. Check on the Burton him right top. One Shannon agus Jack Kennedy. First of the knee, agus Cagnon should rud the Keens. Na Ceathrú Vedina, agus Holla go bheith to Cárthach week Verta Cup. Feice. Pwy agus Bui mar sin. Kennedy agus Shannon. Agus Luain idina onadí chama banna siad amach. Donald Deegan. Agus ifir fici hían isteach ná Stephen O'Donnell. Agus fearn líomh Lasserí an manna siú Luain isteach chun Páirc. Rís Graham O'Mada de Conor Mortimer. Ciancach, you're down the order, start Delaney, which he fought again. Pucky Susa Doriot Neil. Agus come on, Cluiche if we hold Delaney. Agus Cluiche on the hush and hush, well. He's out nach walking right to the kid Loch. Keen to be pucks here, agus couple count. Egg Loch Garman and Chin. Come on, Donald Carroll. Duggan, he put it away. Cárthach agus for the year hall pucks here, Stachanach. Like here on Doyle Rollish, do the fall free row. Agus that's a Carthach of Herlte. And Yvonne, yeah. Agus well, Hickey roch. It's going right on down the can. The Vashankar Kurshavin rater his Casa Temple. Agus Chancel and shot a Cormac Byrne. Kharida and Siu Coolchin. Well, Warisha. Ain't chance. A Glasgow Chiapa. So down the last shot. Looking forward to Cormac. Good shot. Shin Kian Elegate. Pucks here, Ma. You're Ciannais got who keen forward to get. See keen the fuck on the Sierra. Pay the Das on Emirates. Had east. Nish which size place Bruce Suas. I guess Bader Cormac Byrne for Stach. A mark called Kieran Doyle. Paddy Quigley marching a Cian Fada. Disha Groot and Chinnig Rory Kavanagh. Nachadis tugging she dash lads Loch Garman. And goes Colin Carley gets pucks here. Ege. Fervy Kuhn. Sulla Rogshan Fark because in Chinang Shastach more on Shadash at Bork Visha. Doushi because Gilor Shell of fought to get. As well on the Ella Takishtach and Jot. Connor Fanning Takishtach because Yapan Grabay. Colin Carley Taishan Falker all go the bait. Shafy at it and goes Cliff of Mime again. Took a Connor Fanning Ishtach. That's coming leaving release so come up. And goes Sean O'Brien to tour it. Hina Cad. Hohain. And goes Sia Doyeg. Go lads Loch Garman.
Is in Conscious move again, because Loch Garman, Dolchan Keen in the night, Madai close Cluff Ceannais, Kahana Puck in the series and Vecreen. In the Gallive, new Loch After we have Cluiche cool. Beide mar chance go be at rash, fek Merlin. Laoise Bruce Sauce and Charlene Laois to she fought at Cormac Burnwell. She titty fog fought at Cormac East. So Tora hole up block Colleen to Tintin Chin, Niall Furlong. Hanahin or who Cormac Burnistach. A Wadney's done Cherry o Lads Laoise. I'm gonna say basically looking for Loch Hooley, Loch Garman that. When you block Colleen to mar you're a tad and anything burn a cool. Cárthach na cúg nu me glán catches glyfa shot. Agus tuair an réitear neart ama. Ceachta go héin agus sé cearcleor. Agus ep go muid onadí sé nuair sé Kieran Doyle bhí hí san sin. So going to the stack and chuck Loch Garman. Is even a hot take of Stachna Machine Moore. It's out of the ballot. I guess Kieran Doyle. It's immer goed mogen Cluiche maar goed door zijn meisje is aan te gaan. Cluiche Cárthach kan de schelle. Is Cárthach schacht met Kilchonje koege vee hier. Ivali na de schacht. Is een hele goeie Kilchonje. It's the boat to Laighean. Meith Chonje Mert in Ceathrú. Sean O'Brien. It out fad. Marlon tussen chin. Go Loch Garman. Dar Ryan took each Siach Stachan Páirc. Saint Shear. Fada Podge Doyle. Jack Nolan. Pass Cluiche. After she machas love Dar Ryan a deuce. Angus puck shas of his angle. And then balle. Tá tíhinegle ná de hocht le fána mar sin há chúdín déag. Counchin Tangwa Manchin Tamshinach Ross a Grúte ag Charlie Mooney nach a sitter fáte Ashig Tony Mahoney Nis a stachel zo Byrne Charlie Rourke here in Chinnaglan Suas. In the bunter stick Corey Ryan and shot. That's it Tony Murphy and Mahoney. If you real bunter stick egg Loch Garman. I need to follow light or either Paddy quickly in contra hug up. You're more than like Paddy quickly. Puck na series on Culture Lornach Sinimmerts. Agus Gear of bug open hammer fad. Agus Bullimagan Ceathrú Garman Conscious. Stachel Lina Lawn Tusach. Agus is in Grúte Stin ag Adam O'Connell Byrne. Agus Rory Cavendish Stachel Tringalóideach. Pucka Charlie Mooney Conscious Suska Heska. Agus Banner Spórt ag O'Brien Mine leis Chas Love. When the Chumon Hein Chanur shot. Ach ma ficun Susi. Ta she the dribloads as Laoise. O'Brien. Ta Ferty Vistil. Shin Connor Fanning. Fortig Fanning. Féidir an Cumann Luasca is féidir fiire ach go Conscious na mú. Ach réist an tóci le Sean O'Brien. Mar spruc over hían ach an cumusta leis an láb for suas. Seachas an Cumann an tamar fad. Croin sin Zachrachtaí. Charlie Mooney. Glán suas an sin agus. Eisian here an sin mar custan towards an meis an uair Jordan Daly O'Toole again Conscious for Suas. That puck is us gatastige. Fós again mocht. You were saying score go foul. Because you don't wish I can and Chinach you shot puck seer. And goes on the fall rating shot. Got Leash Hama. And goes on Delaney to fog apart them because of the figure do to Tráchtaire. P. Cullerton. Jack Nolan Sator at a Ceathrú pinte.
So there's piece of mad in the forn at Ceathrú dig. Máile sin ceanse amsú ach ní dóram gúil sí sin crín aige agus níl mar sin cé gúil tromlocht na scórnaí fáte ag Loch Garman an beabhar baile de go fócha fi bhain isteach run Joyce Brendan Baird óna maithní Rodrenis Joe O'Connor agus an Iomána léidir límó go gabhrann ach seansaní mú agus puc na sír mú ach te go deas an tamsing Adam O'Connell Byrne agus echéad scór tucisteach an ó mínse agus scór deas ach an pass chama glóte agus ten Laois Gear O'Brien Laois Craobh feibnaí fáte Podge Doyle Siarfáil le Shannon for se cúil níos túisce tá cúilí nisige agus híana ag fearlá Páirc Loch Garman agus na hundaí dearnach níos teisteach go Loch Garman is a seachtaigh Ian Riley teisteach sin ceanna cúg is a cad Corey Ryan fog a Páirc Nimrá is a níd ag tucisteach má Jack Dunn sin na hundaí dinta ag Lans Loch Garman agus tá siad comport an sead tríd le náid a hocht siirte sin was fatta te céimh san brise agus éí stór an eile a grút in sais Bulcín imnoéis le chéile grút ag Loch Garman Quigley rís comport a líróid Ian Riley tucisteach Cantisteach a join Lawn tosach as Rossatán a sin léite go deas ag Conor Heaton Heaton níl a passíntoch as chun se brú Ó Murphy agus Laois le puck slasa agus tóce Ó Murphy gan bhí se an iclach sa géad dinúméach bheith fér go Loch Garman Táibbe siad rudí amach agus hiic siad ní féidir gáil fada chuscúpi sin agus chu siad thar chléigean ceann sin siúltaisteach go deas aige ach Garman cosins go an seo fáte Jack Dunn Ian Riley nish tá fertí bhiste ceann sin isteach O'Brien agus Cassan O'Brien go deas Tá O'Brien a cuatú cúil eile óhain ú an ceann amsú agus tá sí mí steas a gúil ag Sean O'Brien dó tí fáte aige agus nar chas an sin ní mór eile sé na chléigean ach turfií chúil caratí ag le náid a hocht agus sin le 7 fós nimmer 10 fáte ag Tony Mahoney Joe Deegan Laois níos cúil amsú as ácíns tá puc sír ceiciúach chuacha ní rá seans gur Charlie O'Rourke Laois is scílisteach an sin agus Graham Ward mar sin cárta buíomh an go Charlie O'Rourke agus healú go dúach ón Murphy frí seo Ian Rowan catíidir le náid a hocht sin chéad scór agus thug se túsmá go le líiseach ó hinge le Iomána aine amháin brise sí ach bristeach a lábh Jack Nolan agus nónach a chud fada agus í pucí sos an seag Jack Kennedy Craobh Spórt Luain Murphy tugur se faointe más féidir leis agus in ceann sin bol tarsan teas aige Péad Onimmert agus an díile fáil fíor nuair seo se bhín casanta bainteach ag Laois Lawn Chulaí Brise síos go deas a ciúíach Shannon Laois tá fertí bhiste sin Jack Nolan seach buinte fáiste aige a se cuatú cúil sábhar máideanta Dion O'Connor Adam O'Connell Byrne nish agus tá imir is a mission se cholátig Lans Loch Garman agus an ceann sin fáte Doyle agus ceann sin bol tarsan sasan aige scóir le fáte acu Cara Caird agus cuioine bhfuil chiireach an déag a mú acu chamá
Lawn, Shannon Farang, Step more Loch, Julian and Charlie Hand, and not Evan Castanach. Just in a different light, fin start shot. Conor Hayden Curtu, score. He needs to Amig and a heel shot. Agus Chuna med Fossen Emerson Train. On the Ellen Sugar Leash. Agus Tony Mahoney, Bantig and Fork. Even a ficket actually. Dan Whelan, Galish. Chlefty Megashin, Ronan Shannon. Sheen Moore, Angus Will Session and score. I'm sure Rohain Ta. Score Dasa go Sheen Moore. And the Human Heinz Fairleisha free through Diamond to Donald Carroll. Teta Gamagan Shin. Rory Kavanagh. If you real Buntage take Leash and Thompson. Dina Joe finish Kamei. Loch Garman. Agus Beshietson. So Glyph Laighean. Agus Kilchonium will be Shietson. Gruchtag go Heska Chmas Glyph Laighean Caracanis Ella. Kuige Fedole hier in de Hochtivian. Chapara gedontions is a gaan shach. While ta Loch Garman Awadroa Tranuna. Gonna not to. Smachtige das. Ross Deegan nach nie geen tang wel intag is niet de bolle intag net. Kan fout den shot. Cool by Loch Garman. Wheel into the GAA. Ceannais and Ceathrú to the das get go hall in Thompson. A Q wheeling. Which and then Ceathrú score hit you at Giedert. Pass das. Fought to Cormac Byrne. Caha Byrne Turfy Hool. August Sowell did a goal by the Chama Paddy Quigley. And with a hundred couple of pieces of skill all in Ceathrú and Chen. Hugh Whelan or Deuce. Byrne at Turfy against Paddy Quigley. Haval Chama. August well. Yarch Kin Lugas Nyart im Omonia. Ma. So Grieve shot on knife. Creefy Fiche Omona. Or you for Phil. Shanson shot. Murphy counter Bultish like Ní raibh Tadash am Shuas. Because Usig Deegan. Machfadla Murphy reached. And Nursha Bullinsha. Ryan Donoghue. Agus quickly Ceathrú agus atenta Gamag push Axel Cooey face on Fiera. Ní Tada Bibo a Gaib Dimach lads og Leash and shot. Agus Hanuma Garno am Fossen number 10. Should see the business and gun shot Ibru. Good gear. And Chustach Eddie the counter get a light. And Carol Hawkins in gun shot. She tashed the Kakalor. And his puck shots could get a face on. Agus Tonka Donach Carol in contra or one other. Canchin Aaron Sasson again Ursha Agus Gordasig Donach Carol. Ní lánach an 10 pointe fáte Glasleisha. Agus ní leora sin héis cuigan an numad. Chyn eisiau Loch Garman sy'n gyd, chwyd mae deg, fi ti'n rog mae siant ag o gyn y gweithach. Choride, yn ffyr Loch Garman yn da chwl sy'n. Gwbl cymod sgwys yn sy'n ffyr agos puck sy'r. Agos mae'n higym cyffabl ffair lwys y gargon ys reitio, mae fi gwbl puck sy'r yn sy'n. Agos y gysion o Brian amach, 2-3 ffot ag e. Ach, gwbl puck sy'r cwrymwg i fer og chwma. Agos fel, tamach, Peter. Gwbl dwi'n ys, Brian Kearney. Ní more gam goed te Gertie is a glyph shot and
Agus bé Loch Garman a chulchan cín go dtíon Fulfil Ceannais. O'Brien a bulla agus bhfuil an ceansin aige. Níl agus ní chréideann se bhfuil ceanse chumú aige. Numad bháin gam chuúta Gartíin mar sin bit cinna ceartta go réitear mar go honú leis na méid an idea se bheith níos móin. A péide gríochtad Loch Garman le cúil. Podge Doyle for se bulle de Laois agus tá sí sin tín chama. Agus frostachas cínte fear Luain ach ní féile bheith scrínte mar sin is gomán. Tá muiste íana ach tá Podge Doyle cearcaíor. Agus a feice a córt an teach chama. Agus tuigeann fear Luain beidir frostachas a crasó. Sin a ruaí cehanna. Mar sin beidir am go scór bhain eile. Pise Harís grúteigh Loch Garman. Agus í fáilt an tamseo ag dar Luain. Fósa go leis, ús an críocht na scór, tí se cúil éibriún seo. Fáilt O'Brien tá feartí still, ús an cúige cúil amsú. Bhí cearc amach agus tá ag Jack Dunn. Orachar. Agus well, sin. Agus an tunnadí leis an scór dearnach agus siad Loch Garman a bheits chulchan cín go clufa Ceannais go Luain. Buas slachtarach go tras baile a 40 óra óí ag Luain agus a tuig se chan cín go clufa Ceannais go Luain. Sa gríomh am rianna óí had an ói ag Fulfil. Scór dearnach an seo a ríist. Loch Garman, 50 Luain, 9. Tá sé gur tús má bhacup a gcuine na Laighean seo agus siada Murphy tar faoi úr sí sin aige tá sí sin glót mar scór an tús ar fad. Dempsey feicealach. Bhí O'Brien chuis sé ceanna mú ach na fórne cho scór agus an chéad scór fáilte ag Loch Garman. Agus can deas fáilte go deas go O'Brien. Gafalte go deas agus scóráilte go deas aige an scór fad. Nis chuis sé an pocht a puck sír aige. Tá sé fós go beidir cuioine ar chúl agus tá sí fáilte aige. Nis thóg sé cúpa coscéim sa leis. Ná fí fáilte buí. O'Brien teas na chúl. Will she fought Dempsey? Toshi fought against him. He's a goal. Like Tom Dempsey. There's Cormac. Piece of man goal to real buntish to egg Cormac Byrne. Want to she shinnegish and score legal as Leisha gets tall. On over Gentle Byrne and Thompson. Angus Jack Togel Hadama. Angus Worsha and Scorshin foot. Near on. That's an Ocean. Force. O'Brien give on Lesh. Bishan Cheat throw Nolan. Haas score feici into Dorda, agus an Páirc fáilte ag Jack Nolan. Sí Ceathrú, Ronan Shannon, tá cúil an siúil Garman the will. Tá faoi éire. Tá builte tíomh líne. Agus a bhfuil sí sin an score fad. When you're more in row eile after faoi. Agus Jordan Daly O'Toole, an uair seo deachfuil Jack Nolan. Bhfuil ceann eile. Tá shaking fáilte aige. Shearfáil Shannon for se cúil níos túisce, tá cúilín níos aige. Agus híana ag fearlá Páirc Loch Garman go deas. Tá O'Brien a cuirtú cúil eile go hain, úr an ceann amsú. Agus tá sé mís deas a gúil ag Sean O'Brien. Tá go sé faointe más féidir leis. Agus in ceann sin, bhfuil tar sin teas aige. Péad Nimmert, gúir deas cúil éibriún seo. Fáilte ag O'Brien tá feartí still, úr an cúige cúil amsú. Bhí cearc amach agus tá ag Jack Dunn